Naposo emraso sia de brew achiabutan team na nekwia champo masafuedu atnase yemfa asida and CBG we stand with you Agbeve Herbal Center Wayari Safie latest foam your partner for life Vodafone further together latest foam in Konya say 1-seater 2-seater 3-seater L-shape sofa then you know latest foam in Konya and no effort very durable otoswa eche kama finishing no perfect into latest foam now when you are mundinsa was what name say no so latest form omundidwa e was social media and to share no be under da achabo team asumdwen kan so kosi baby abokwa na pay na dia baby amawrera ba dia acha fancy ne tudwa yenko na in fact mono tell sorry so na dia baby ana Daily Guide the Wokrata na no pemedi efrase yewra bright appear ono ena Child Right International kuanshe abayase wadano ene watebri Attorney General edene court adenya wose Supreme Court nchichirim eye emra ebo enkwada ho ban ya to na asawram se bia na oman no nanti ase o senso so enhyehyɛ ahodo no aya ewose ye no na yehunu ba bia de fa onchechi mfisene woduru yakwan so a enkwada yi nenam street mu saa woni sesresika no mo twitwi nkrofo ka wona wo mo tete entesogu nkrofo so na saa de no a ekoso no adenti ena emra kire kwan a yemfa so mo nkwada ho ban nkwada no kranya kwan enko school na yeja nkwada na wo mo enenenam street so nenenam kwa ho srade na bi eto ade enunti Attorney General enko Supreme Court no nko chirechirim Supreme Court nchechi mu nchire no yehunu asade eda oman no so ewo enkwada eho na yeba efom ase ya Akatsi nso mebunu ene aposifo basabasa yema mpunimpu ya wo mudi ye no nipa mienu ehwere wo nkwan wo mu no ene nso so Daily Guide ebo ho amane na wose kane ya maame Emily Akuffo ewura Akuffo ne yere ono nso so nyame ato nsa afre no ena Kennedy ohene Japan akompreko ena watiti bi se bebebebe ediama Samuel Okijeto ablakwa eno secretary kwa no tumu kan wa no tum na ye pe wo mo ewo kwan se mampani eko hai eye private jet edi tu kwan wo mo ka ho asema nya wo kura asabe wo mo bra bia da wo kwa ware wo yire ewo upper west wo high private jet mienu ena de call ye enti nye o mampani enti kan wa no tum na wo so woni locus so betumi on na also ka wo mo brother correct me high private jet kra ko ware na wo mampani na obedi ni magro what it be the man making a privileges committee na assembly there that should be an so sam Daily Guy enamede awie no memfa Daily Graphic ento aso Daily Graphic e ba mane no pay say abaya se o men ye fa ebru soya beans ene enuane bi a ye ntumi mfa bi nkwa ma hodo so nkoton efisese ama hodo no ankasa so no ensem ha eho ese aduane ekom eye aba na ye so ye kase ye sesa de na ye wono de akwa emwaye nti efri na ekoyi no ye se ye de tabo atoso ese ebru ne soya beans no paase de ebi enko ba ebi ebiem ye de ni nyina egu ha sei sebe ye sori ebi nya ya no aduane ya de na GRIDCo ene se load shedding emaye na emum dwuma die bi na omudi ewo yanyina monkane ano ho asampa wonsam to nyina mani taso se ba nkwa ya mayemre menkoto dwom nyina yemre because light of it no anwumre man kamani anto se na de chinye heat wow me se wonsam mayemre ankasa mayemre pa so wenti me ana o problem oh yeah nti me ne taso se ba nkwan no ya samara nko nti se enye load shedding ne se eyinsisi dia yesere monya ne ntem pa na ha dwen nipa na nkasa ko koda ya dwendwen ya de nti kura no na nkasa ye problem ya samo na afi dia wanda kura nti wonse enana bo ene besa mo adwene sa ne man ka so we fi wo ne mu na wasan dia sorry ti ya sam ne se metu nyina ma ye mre Inti sana GRIDCo for catch chief executive officer na wode ensem no aba na yese enei wodru enkrade a eye principal street no ebi no anantwi afa
through to say graphic road do honum near and entry final. Omafa nampa wo say na say Jerry Justice was say o na man no ba tema moto we nyina na ayi anentwe e cross enti o man no de asem ba ko a yete ho nso so eno no enti finally Ghanaian Times ya fa sorry so na menfa enso de so na Justice Abdullahi wasan e de Supreme Court ruling a de maye say deputy speakers no womote adwamu na se ebase ento abom timi etubi no wo se atemu ne nsan na dwum nti wasan akọ Supreme Court say wo mo hwe ne nko mo nsan saa ginaye na wo mo siye no wo mo sesa wo madwene nti wo de eno nso so akọ Supreme Court animpim Justice Abdullahi ena afein eno asa na eno aye Palm Sunday unfortunately me ni abenkwa Ozana Wendy and na ward na di shemo say si wa sen enra ne nense o ba bende enti enra Palm Sunday no Christopher ewo omeya fa na baabia yekoye wo som na kama ehye Kristo animunyam enti eno so anopai de Ghanaian Times said in Ukraine what they bright appear court suit no so aboso da denti na wo say computer placement you say is a CIA ka say dem enkwada no a ye de wo call Ghana fa na baabia e place wo mo SHS no emu 93.4% die to me a place wo mo enti mate eno so emu asem no a job denti me da say ye fancy ho na kwa champo masafo adu habenkwa ne di na ne fa hyem